Start trke grada Subotica, čelo za Serial Killer MP i Bojana Kičenovića, dok skroz polja u curi Držer-Beroj i Ema Unčević. Nešto slično kao što je bilo na hipodromu Kralj Careveć uprije, ali ima ovde mnogo da se kasa, ukupno 3 kruga na hipodromu Konjičkog kluba Bačka. Druga pozicija za Nadira 3, Dejana Katanića, na trećoj Serial Killer MP i Bojan Kičenović, na četvrtoj Sacramento Team, na začelju Dolar F i Aleksandar Dimitrijev. I Sacramento Team, rekao smo, drugi start u 2019. traži formu Anton Horvatski. Sacramento Teama, treća pozicija ispred prvi šans Serial Killer MP i Bojan Kičenović. Druga pozicija za Nadira 3 i Dejana Katanića. Nadira 3 i Katanića videli smo u Karađorđevu pre 2 nedelje. Prva pozicija za Ucuri Držer-Beroja, drugoplasiranog u memorijalu Radeta Popovića u Beogradu. Autor emisije Konji ponovo jure. Ucuri Držer-Beroj i Ema Unčević na sulkama ove godine. Dakle, dve dame diljem naših staza konja koji jure, i Stana Pejić-Tukuljac i Ema Unčević, još da je tu i Monika Kičenović. To bi bilo zaista dobro. Još 2 kruga do kraja trke grada Subotice. Apsolvirali smo prvih 1000 metara, ništa se ovde spektakularno nije desilo. Od starta je povukao Ucuri Držer-Beroj i on je taj koji diktira tempo ove prestižne trke. Druga pozicija za Nadira 3, Dejana Katanića. Sacramento Team sada ima blagu prednost u odnosu na Serial Killera, zatvoreni Serial Killer, zapravo parkiran iza Nadira 3, na začelju i dalje Dolar F. Sacramento Team sa Antonom Horvatskim izbija na treću poziciju. On bi trebalo da zadrži Serial Killera. Vidjet ćemo na polovini trke grada Subotice i dalje ista meta, isto rastojanje u odnosu na rivali. Ima Ucuri Držer-Beroj, 11-godni potomak Ezotiko Stare i Kobile Mondain. Ucuri Držer-Beroj i sada sigurna vožnja kao u treningu Eme Unčević. Druga pozicija za Nadira 3, Dejana Katanića, čoveka koji se izdvojio na toj listi naših najboljih vozača, čak 5 pobjeda više ima u odnosu na drugoplasiranog Borisa Kičenovića. Do kraja sezone ostalo su još 2 trkačka dana u Beogradu i Srbobranu. Krug do kraja trke grada Subotice. Sada će se rasplamsati borba tamo u kontrapravcu. Prva pozicija za Ucuri Držer-Beroja i Ema Unčević, druga pozicija Nadir 3, Dejan Katanić s polja. Sacramento Team, svi ostali u liniji sa Nadira 3, Serial Killer MP pa Dolar F. Nadir 3, druga pozicija, treća s polja, tamo zatvoren prilaz Dolaru F i traži dužu varijantu Aleksandar Dimitrijević, Sacramento Team, ali očigledno ne može da izdrži ovaj nalet. Pojača na Dolar F. Dolar F i Aleksandar Dimitrijević očas posla izbijaju na drugu poziciju trke ispred Dolar F. Samo je ostao Ucuri Držer-Beroj, ali i to je rešeno. Dolar F i Aleksandar Dimitrijević na čelu trke grada Subotica. Druga pozicija za Ucuri Držer-Beroja, treći je Nadir 3, na četvrtoj Sacramento Team. Daleko na začelju Serial Killer MP. Možemo li mi vidjeti još jednom onu fantastičnu završnicu u izvođenju Serial Killera i Bojana Kičenovića. Vidjet ćemo završni pravac, greška i Dolara ide ka pobjedičkim uvojkama. Nadir 3 kao i prošle godine. Nadir 3, Dejan Katanić, nova pobjeda. Nadir 3 osvaja trofej Serial Killer MP. Ucuri Držer-Beroj, Sacramento Team izletao sa staze.